Najudaljenija mjesta na zemlji Grenland. Postoje mjesta na zemlji koja nisu definirana onim što se tamo dešava, već onim što se gotovo nikada ne dešava. Grenland je jedno od njih. Ovdje se udaljenost ne mjeri kilometrima, već tišinom. Vremenom zarobljenim u ledu. Pejzažima kojima je svejedno da li dolazimo ili ne. Ispod blijedog arktičkog neba snijeg i led protežu se koliko pogled može dosegnuti. Nema granica, nema oznaka, samo razmjera. Ovaj led nije nastao zbog nas. Taložio se sloj po sloj milionima godina, prije pamćenja, prije imena, prije nego što je ljudsko prisustvo imalo ikakav značaj. Stajati ovdje ne znači osvojiti prostor, već osjetiti koliko smo mali pred njim. Ispod svakog koraka nalazi se zapis klime, epoha i planete koja se još uvijek oblikuje. Grenland često nazivamo udaljenim, ali ovdje udaljenost nije odsutnost. To je povezanost sa okeanima, dalekim obalama i sistemima koji utiču na cijelu planetu. Ovo nije priča o preživljavanju, niti o ekstremima. Ovo je priča o onome što ostaje kada buka utihne. Grenlandski ledeni pokrivač, unutrašnjost Grenlanda. Ova ogromna površina drevnog snijega i leda jedna je od najtiših tačaka na zemlji. Prostire se hiljadama kilometara, nastajala je skoro 2 miliona godina i na pojedinim mjestima dostiže debljinu od 3 kilometra. Ispod nogu leže priče starije od čovječanstva. Led izoluje, ali i povezuje, podsjećajući nas da je sudbina ovog mjesta vezana za sudbinu cijele planete. Ilulissat i ledeni fjord. U blizini grada Ilulissata ogromni ledenjaci tiho klize prema moru. Ledeni blokovi visoki poput zgrada odvajaju se i odlaze u okean, utičući na nivo mora širom svijeta. Ovdje se osjeća istovremeno i izolacija i pripadnost. Tišina nosi snagu, ali i krhkost prirode. Disko zaljev. Disko zaljev je mjesto gdje se led i more susreću u vječnom pokretu. Stoljećima je bio prolaz za lovce i istraživače. Danas ova tišina uči poniznosti i pokazuje kako se život održava uprkos surovim uslovima. Nuuk, glavni grad Grenlanda. Na ivici poznatog svijeta nalazi se Nuuk, grad u kojem se moderna svakodnevnica susreće s drevnom tradicijom. Ovdje samoća ne znači prazninu, već zajednicu, otpornost i toplinu među ljudima. Istočna obala i Scoresby Sund. Na istočnoj obali Grenlanda nalaze se neki od najudaljenijih fjordova na svijetu. Tišina je gotovo apsolutna, ali i ovdje život opstaje. U maskvohovima, arktičkim lisicama i malim zajednicama koje prkose hladnoći. Kanak, krajnji sjever, daleko na sjeveru, gdje noć traje mjesecima, ljudi i dalje žive u ritmu leda i tame. Djeca se igraju, porodice brinu o psima za saonice, a stari načini života opstaju. Ovdje preživljavanje i tišina koegzistiraju. More sjevernog Grenlanda. Na samom rubu nastanjivog svijeta, ledeno more proteže se u beskraj. Ovdje vrijeme usporava, a čovjek osjeća koliko je mali pred prirodom. Ipak, čak i u ovoj praznini postoji veza. Tiha, ali snažna. Jer i najudaljenija mjesta na planeti dio su iste mreže koju svi dijelimo. Hvala vam što ste bili dio ove tišine. Ako želite još ovakvih priča, zapratite kanal. Vidimo se u nekoj drugoj daljini.